namen. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ito nga, paano ko na di barangay hall? Kiss ba daw? Hoy, nag-sweet kayaw. Una. Adto'y matinteng dongaw. Ha? Diyan lutok abalon mo a merienda. Ha? Na? Makuton kayaw, gapoy ti kinasweet yaw. Babay dungaw. Ay babay, inteng dongaw. Babay dungok abanan. Ay babay mat, Na. dongok nga inteng. Ingka nang kay. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Mapanak nga rin dun. Aganad ka dungaw. Awan dongaw. Ay. Irikip ko man langan ti ridaw. Di kay matla sumardengan nga agbimbin nabay. Ay, jak amo no anya ti ibalakad ko kan kadita parikot mo, mare. Ay, awanan maray. Nauman kanyak ni badung ka. Talaga nga insukat na ko niti sa balay. Kagamat ko anang, nanatuyang. At da istorya kada kayaw. Ha? Anya day takwarog. Ha? Ha? Danggal ko kanantay, nag-sweet da. Itay, sakbay api manaw ni Uncle Kaw, nag-kiss da pay. Ay na, nag-sweet damat no kasta. Pinabalunan mat ni antik ni Uncle iti nasamit a merienda. Ay, kasta ako mamat. Ada ko mama mangkis kanyak. Di makiasawa kan. Nay, marito yang. Magsangit ka matan. Apay nga nanatuyang, aglibi-libi ka man. Si kanto mga maintilay sa istoryaan ko araw. Inistoryak lang mat nag-sweet da Uncle kan antay. Di mo nululitin. Apay nga agsangit mat ni nanatuyang. Ay, sus. Ay, na. Uy, hustaw, nanatuyang. Saan ka ngagsangit? Mare, gusto daytan. Imbag pa'y da angkal kan antem ko araw tanag sweet da. Hangam da kami kini badung kaw. Ayawanan ti sweet. Ay, talaga nga dapagdaldalanan ni nanatuyang. Kaasiman. Ay, nay. Uston, marituyan. Pinapayag ka. Uston. Apay ajak meten makitkita ni Marito yang marikwanang. At dala dito'y idikalman. Saan meten alumablabas ije balay may? Saan o na arumrumwar, tada pagdaldalanan na. Nay, anya ngay kumati pagdaldalanan na. Ay, naibaga na kanyak alimamiis kanon kankwana ni Badong na. Anya? Imbag pa'y kano kada kayo kan ni Kapitan, ta nag-sweet kayo. Nagkunamay. Di ko araw. Sakbay kano gaya mapumanaw ni Kapitan kat ikis na kapay kanaw. Katuan mad. Ay na, kasla kakaskasaryo nga rod. Ano kasta? Wen, Mare. Ay, imbag kayo pa'y nga rod Ala nga rod, Maray. Agawid akon, tainak ilutuan ni Inteng iti paborito na asidaan. Ay na, nag-sweet kayo at talaga. Kapitan. Ay, amok nga da pagdaldalan ng itamaray. Ay, talaga nga adda, Kapitan. Ay, ibagam atap no amok.
Ay, Da- Kapitan! Aya! Maray. Kapitan! Di naksagitan Aywan anya. Anyat pagdaldalanam aya. Ay, ni Badong Na! ko, Kapitan! Nabiyag pa'y mo't ni Badong mo tiyamo. Ni Badong ko, di na kundong-dungwan. Saan na kun ngay patpatag? Apay ana ibagam dayta. Imbes nga I love you, tibaga na kanyak. Anya nga ti ibagana. Tuyang! Aglutukan! Ha? Agbalsigkan! Agtimpla kay ti kapay! Ay. Kunana! Sangong pa'y mo't itirupak. Kasla ada pa'y nag-shower. Ay, pasensya kan, Kapitan. Kasta nga minti ka na yun nga bagbaga kanyak ni Badungkaw. Ay unay, puro binog ka. Won, Kapitan. Awanan, di pa nang ipatag na kanyak. Imbag kumano kunana. I love you tuyang kunana kuma. Ay, saan met nga raw? Bayab, tabog-ka waktu man. Ay, kasarita to. Tuyang! Adak dito'y kusina. Apay aya. Umay nakman paypayan. Aglut-luto ak nga raw. Umay kakit din. Kaya't mau tay sukat ka iti sa balay. Na, una yan. Amom nga dar aramidan. Ay paypayan nak. Di nakpay tulungan. Agso ka pa'y maminsan ta kita. Isukat ka na talaga. Na, di naktupay mapaypayan. Kapayatan na paypayan nak. Kudkudkudampay day talikod ka. Anya, Ay saan kan nga griray? Panhawan ka kunaknay. Panawang ka. Darasem! di ka nga rod agbugkaw Inaktumang amin dengdenggay. Nagrigat ka pa'y nga yayaban. Imbes ko mga ibagam nga, tuyang, I love you. Ang saan bay? Pay ko mga ibagak tikas ta. Ala, paypayan na kaon. Kudkudampay, tibukot ka. Ay, kunamutlan ngamin asino anak katurturad day di abadong. Bugka-bugkawan nala ni Marituyang. Mangmanggag ko pa'y nga ron ijay balay ti panangbugkaw na ka ni Marituyang. Ay, agawid la di tabalay da numapanmangan. Apay, pagaw-awidan na aya. Ijay ka no balay ti chicks na. Anya, Isa makipagladladingit ka ni Marituyang. Narigat at talaga ti pagdaldalanan na. ay wen asino nga ti saan amasyan kan kuana. Ni kabadong, rimwarmanan. Nakasukat. Kasla adamanan papanan na. Ay, sigurado adda papanan na. Paliiwan taman. Na, dayjay, nagturong iti paradaan. Ni, Mare, naglugan iji tricycle ni Kwarog. Wen, nagandaran jay tricycle ni Kwarong. Ay, napandan. Ay, sigurado, ijay iliti papananda. Damagan tantuman kan ni Kwarog. No sa di no tinangituludan na kan ni kabadaw. Ay, wen amare, uray syakton ti agdamag. Shaktown, Ay, syakto mutten saan arumba nga sika? Sige nga rod, si kanto ti agdamag. Ngimnay, ipadamag mo to kanyak Wen, basta tumanaw kanto di tatawa yaw. Tapno makitam ti panang payapay kuntukan ka. Ditoya ko na bumaba, Kwaraw. Sino nga di babae amang paypayapay kan kay Jay? Gayam ko mo't Ala ka, tataba daw. Shh! Mano ay ti balor ti panagulimag mo, Kwaraw. Ha? Manaw. Nay. Inruar mo mutinday ta sa ngaribo akwartam. Ti salod-saod. Manaw. Yawat mo day ta sa ngaribaw. Alam day toy, ang agulimag ka na. Ure asino pa'y ti agdamag ken ka, saan ka nga agsasaaw?
Wine tatabadaw. Nangitulodam ken ni kabadong kwaraw. Ha? Nakita mi ken ni Maribanang. Intulod mo ni kabadong ijay ilay. Diyak ka no agsasaaw. Taapay asaan? Binayadan nak ni tatabadaw tapno agulima ka. Aniya? Sa nga ribot yung bayad na kanyak. Isu ajak ang tagtagarain. Angam, pudno aya nga ada chicks ni kabadong ijay ilay. Adda kagawad. Nakita idiin tulod ko ni tatabadaw. Ha? Napintas? Napintas aya day jay. Kinamuro mait. Aya? Nagadupay ti abot-abot jay rupa na. Kasla wraparound? Ay, adayo napimpintas ni Nana Tuyang. Anyamot day jay babae ngay. Kasla lalaki. Iyay. Endeng, dongaw. Buludak man jay antiparam. Ay, wundong, bulodem laeng. Ay, kita at man no pa'y payapayan na kun ni kumarik akwanang. Ha? Apay payapayan na ka. Ada nga ron na patag atong tungan, may. Ay, pudno ti atap ko. Paypayapayan na kun ni Marikwanang. Sige, mapana kaon ijay tersena na. Pudno ka no nga da chicks ni kabadong. Ay, kunkat. Pudno ti atap ko. Saan mo't ka no napintas di babae? Aya, At idugla ka no ti buok na kulot. Pati bangs na ka no kakulot. nagkuna. Ni kwaraw. Pati kurimat-mat na, kulot. Ha? Kasano nga mo, Mare? Ay, basta. Amok Kamali ka. Saan akulot ti kurimat-mat na? Pinalaranak lang ka de, Mare. Mari tuyag! Papanan ni Kumarita. Dumagas ka pa dito, Tersenak! Huhuhu! Maray! Sanon maray? Tainak pa'y iluto na ito'y natin asida. Mabiit laeng. Umay kan May baya amon, Mare. Di mon pilitin. Tagparparikot dayta. Wan man laangan. Ala, ingkalutwanan dayta si daa, marituyang. Mare, anya ngay nga taan natang jaigem na. Ay, kalunay daytoy sida, kapitan. Siitan sapay. Ay, wan, takasla siitan to'y pusaw. Ay, unay kamot tayo nagsawi ti kastamaray. Ay, bayam. Tanong masabat ko ni Paribadong kat kasarita. Diyak kami masabsabat kat. Sapay kumaa, tano makasaritam kat agsobli ti panangipatag na kanya. Ay, sige maray. Kasaritak to ni Paribadaw. Ay na. Unay mutin ni tasidam asiitan. Anya day tay pasidam kanyak nateng manay, Tuyang. Ay nabadong, day talati ka ba ulak? Ramanamlatan Nateng latan ti pasidam kanyak. Anay. Ha? Anay. Apay? Natudok ti imak, Tuyang. Ay na, di kamot namin agan anan. Anay. Adda si itday takalunay. Anay ka, anay. Ay, nagdaran. Ay sus, ipatay mo day tan ba daw? Anya? Sigay, rumor amin ang ditatikinan mo. Ay, anay. Hindi nagbutbut nga na si Katuyang. Iso nga pakawan kan kadagiti basbasol mo kanyak. Anya basul ka? Di pa nang bogbog ka mo kanyak ite. Agluto kan tuyang! Paypayan na tuyang! Ay, taray na ko na sa ospital, Tuyang. Ay saan? Aging gadi kag pakawan. Ay, pagkawanan na ko na. Karim, asaan kan nga agbababae? Karek, saanan, Tuyang? Jagpay kayat ti matay. Ngala, siya kun ti mga gasdeta natudok arabay mo.
Anya katasangit mo. Ay, para day tala nga sugat mo. Agasam? Wen, Ah. oray isok-sukat nak iti sa balay. Agasan ka, gaputapat patgen kan dong-dongwan ka nga asawa. Ay! Makapakatawa tinapasamak, Mare. Apay, anya tinapasama ka makapakatawa. Ay, talaga ang makapakatawa. Ibagam nga ruden na atap nagkatawa akmay. Ay, kasanumot nga men, ni pari ba daw Apay ni pari ba daw? nasiitan la jay ima na iti si iti kalunay. Katambang, kastauna iti sangit na. Aniya? Para lang ang dayjay nagsangitan. Win nga road, Mare. Ay, nasakitan siguro, ah. Kunamla na sino ang naturad nagsasaw. Win nga road, ah. Ay, isuksukat na pa'y ni Mare tuyang. Ang Mare, nimat la Mare tuyang tinangag-agas kan ni Pari Badong. Kita ang mantikas ta kinaanos ni Marito yang kengkwana. Nakasingsingpat ngamlok-lokwan na. Nasiitan ka no day taramay mo ay paray. Uwan pare. Imbag ta naagasan ay. Ha? Kunak numataya kon pare. Sino nga tinangagas? Nituyang ka. Oh, kita am day ta pa nagdungunakan ka. Insalakan na tibiyag mo. Uwan nga raw pare. Ay na, bugka-bugkawam lang. Ngam isumot timang tulong kan ka. Ay, sanitan pare. Naamiris ka. Sa anak ang mabalin nga agbiyak no awan nituyang ka. Pare. Ay na, tatabadong. Nila ang nanatuyang ti makaanos kan ka. Isu atratwam anasayaan. Kan ayatam kan ipatag mo. Taasawam dayta. Kaasi ti biyag mo no panawan na ka. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.